इमेज पाउदम मियंग ताबरी बसबो यमनाम अनुराधा देवी ना इकोनो खुरमजरी हाउसिंग मरोय बपाउदा लारिबा हॉस्पिटल दा सपंगम जदबा क्यागी यंगलगा हेल्थ सेक्टर दा मियंग थमदुना CMIST होदोपने हाइना चीफ मिनिस्टर एन बिरेन हाइक्रे सोनिम बिजे मसाल तरामना ओक्रे कक्सिंग पॉपुलर स्पोर्टिंग क्लब लिंखट की बचाई हुमकुमाथोय मपुंग फरकपगे थरम पांगथोखरे लोइनना नुपी यावदना टेररिज्म बो माइथिबा पिबंगम लोय हाइना डिफेंस मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर एन बिरेन हाइक्रे मियांगे सेवा तौबा नब लेरिबा लेंगांगना थबक तौबा मतमदा थमोय सेंगे सेंगना तौबिरमो लेंगागसना मियाम मरु ओइना लारिबा प्रजा जमकता यंगलगा हेल्थ एजुकेशन अमदि मियामदा कनागदबा थबक स्कीम दा हाना खलगा तौदुना लाकने वाफोम सिंह चीफ मिनिस्टर सेक्रेटरीट चीफ मिनिस्टर हेल्थ फॉर ऑल स्कीम हौदुपकी थरमदा चीफ मिनिस्टर ना पोंदोखिबने मणिपुर की लेरिबा डिस्ट्रिक्ट तरा तरुक असिगे खुन मरी मरीदा हेल्थ डिपार्टमेंट के डॉक्टर नर्स पैरामेडिकल स्टाफ अमदी असा वाटर डिजीज किडनी अलाइनमेंट रेस्पिरेटरी डिजीज अमदी COPD कॉमन कैंसर डिजीज ओरल ब्रेस्ट एंड सर्विकल अमदी मेंटल हेल्थ के अनाबा लेबर सिंदा मेडिकल टीम ना लेमना लाइन नबा युम दा चंगदुना लेमना हिदाक पीगदबा स्कीम नि चीफ मिनिस्टर ना मखातार बॉडी के हानगे प्रेसिडेंट अचुआन अबोमाई के लेनुंग सनबा अमदे अवाबा फोंदोपगे थौरंगे इरोइनना इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के लंगोल तरुंगदा लेखिद्रबा लुचिंगबा असगे मेमोरियल पार्क अमा संगोनबगे उरे युंग तंबगे थौरमदा चीफ मिनिस्टर एन बिरेन सु सरुयाख्रे थौरमदा सरुयाखिबा चीफ मिनिस्टर एन बिरेन हाइखिबदा असिगुंबा मराल लेत्रबा मियोइबबु तमथिबा मिहात हाटबदा चेनेरबा मियोइसिंगे मथक्ता अचंबा मियाम थमोय सोना नुआई हंदबा खोइसाव नहनबा अमा पोहले अबोमाई थौना लेबा मणिपुर अमसुंग इंडिया के अपुनबा अमगे अमत ओइबगे सक्तमदा चेना थाजबल लुसंगमनि हायरदुना मिहाटपसिंग अदुगे पांदम ओइनिंगबा ओइरसनु अमदि ओइनिंगबा कांगलोप ओइशनु मियोइबा मसेंट ओइरिबसिंगबो ओटपा अमदि हालिबा मखोइबो कैदुंगुंदसु ताइबंग मपुना मखोइगे पंथोंग अदु सुफंग फंगलोय हाइखि चीफ मिनिस्टर ना मखा तारदुना अबुन माइगे हलगनी हायरदुना महाकी इकोन कोना हंदक नेशनल कैपिटल दा सरकिबा खोंगसक्ता होम मिनिस्टर अमित शाह दा अबुन माइगे थौदोक अदुगे मातांगदा पाउदमखि होम मिनिस्टर अमित शाह ना कुदक्ता यूनियन होम सेक्रेटरी दा वरी सादुना केस अदु NIA दा सिनदुना तिजन हुमजिनबा चथनबा हाइखि हाइनसु चीफ मिनिस्टर ना फोंदोखि I honorable Union Home Ministry that direct a Delhi head over sir Shri had a motion in one day sir no the Pibirum with me Union Home Minister message the man of Pibirum with my isn't people matters and the photo by Purza now the Pibirum money there are not the kind of saying no man could that Union Home Secretary Ramata NIA PSO Hayenga Honorable Chief Minister no CPO order for the Tuna Mara Pawuna quite Tuba action 100% NIA mission Ngasigi Tharomda Forest and Environment Minister Awangbo Nimai Education Minister S Razen MP Lesan Basana Zawa Amadi Tunga Tunga Basel Civil Society ki Lusang Basing Su Yauki Red Cell Division na Manipur da Sonim Bize Masal Putaram na Okre Sonim Bize Masal Natraga Victory Flame Hairibasi English Sang Chamapan Humudra Matui da Tokiba India Pakistan ki Landa India na Pakistan bo Maithiba Pikibadu ki Kudam Utpani Ngasi Thauramaduda Governor La Ganeshan Su Sarugyaki Sonim Bize Masala se Red Cell Division ge General Officer Commanding Major General Nabin Sasdev Nataramna okay. Nakalamuramda Prime Minister Narendra Modi na Landa Mai Pakiba Sahi Yankai Subagi Hokiba Sonim Bize Bas Chahi Lisangani Kungi December Tang Taratarukta New Delhi National War Memorial Dagi Lamtha Kibani
Hariba Victory Flame asi Manipur da thunglakre Hariba Victory Flame asi lakliba tangtara nipan phawba Leimakong military garrison da legani aduga atay North Eastern states singda pukina bagidamakta thadokigani Victory Flame adu lokselaba matungda Santiband War Memorial da leidiba athusingi kubamda Governor La Ganeshan Lieutenant General Retire K.I. Singh Lieutenant General Retire L.N. Singh amadi Major General Navin Sasdevana laikaduna kaikhunabu utke amadi Governor na lisangma chamapan humbudra mathoigi landa thawaina pontha pikraba athusingi mafamda ikaikhunnabu utpa oina usara thaki Tharongi manung channa Governor na lisangma chamapan humbudra mathoigi landa yaukeba Veteran Singh L. N.K. Albert Ika Forgard ke BBC amadi Parambir Chakra Award-ibu felicitate tawki taromda Governor na lisang chamapan humbudra mathoigi landa 57 Mountain Division na phangkiba itihasik oiraba mai pakpagi matangda wapong kya phangki The victory flame was lit from the central flame of the National War Memorial, signifying the bravery of the soldiers. Since then, the victory flame is traveling across the length and breadth of this country. On this special occasion, I take this opportunity to salute the armed forces personnel who sacrifice their life at the altar of duty and in line with rich traditions of valor and professionalism, the highest order of our army. The nation remembers their sacrifice and will always remain indebted